10, 1350 metara je pred njima. Trka je puštena, Tajči ide na čelo trke, Tajči paši iz meni trpa Lady Byronessa s polja, Lady Byronessa s polja izbije na drugu i ne da se šiz meni Tajči dalje vodi Šana Dan pa Vatrena maca, Tajči pa sada na drugoj poziciji Lady Byronessa, šiz meni drži treće mesto, kolju se za četvrto Šana Dan i Vatrena maca sada na četvrtoj poziciji, Tajči Lady Byronessa, šiz meni Vatrena maca pa Šana Dan pa potom Nadalina pa Napoleon Bonaparte, Tajči i dalje vodi ovu trku na drugoj poziciji, Lady Byronessa, šiz meni drži treće mesto, na četvrtom je Vatrena maca, Šana Dan drži peto mesto, Nadalina je za sada šesta, Tajči i Lady Byronessa se izdvajaju, šiz meni ostaje na trećoj poziciji, treću poziciju vredi da ugrozi Vatrena maca s Aleksom Šašićem, ali kreće u napad i Lady Byronessa na vodeću poziciju, Tajči, Lady Byronessa i Goran Mešetović su i šiz meni ulazimo u ciljnu ravninu 300 metara od cilja koji ima najviše snage, Tajči, Lady Byronessa, Vatrena maca, šiz meni Tajči, šiz meni s polja Vatrena maca uz barijeru, svi ostali šiz meni s polja Vatrena maca posustaje, šiz meni, kako to radi Nikol Poli, šiz meni